Лақад деген қандай? Лақад деген уже деген мағынада. Лақад жи'ту. Айна анти? Лақад жи'ту ана. Мен уже келдім. Сен қайдасың? Мына қыз неге қолданып тұр лақад? Лақад а'жабатни. Маған бұның идеясы маған уже ұнады деген. Лақадтың дословно аудармасы уже. Жазып қойсаңыз. Бұның идеясы маған уже ұнады деген. Ана ұшып тұрған, нетіп тұрған несі қанатымен маған уже ұнап тұр деген сияқты. Да, уже өзі ойлап тұр ғой ана жерде, мысалы, ұшып жатқанын елестетіп жатыр, да? Может, полностью қайталайсыздар осыны? Лақад. Лақад а'жабатни. قيطلايمس فكرة هذا الرجل الطائر تو قيطلايمس لقد أعجبتني فكرة هذا الرجل الطائر لقد أعجبتني فكرة هذا الرجل الطائر. көбірек қайталаңыздар. Негізі жаңа шаттауларыңыз керек, да? Көбірек арабша дауыстап қайталарыңыз керек тілдеріңізді үйрету үшін. عجبتني فكرة هذا الرجل الطائر. شيرين هل كنت تحلمين؟ شيرين هل كنت تحلمين дейді. Тахлумин деген армандап. Уже сен армандап кеттің ба дейді. Қазір жазып алыңыздар. Ширин. Мына жерде негізі субтитрі бар ғой, дұрыс емес кеткен. Ал мына жерде екі түрлі айтып жатыр. Жазылып тұр негізі хал канат тахлимин деп тұр. Ал мына бала айтып жатыр хал кунти тахлимин. Негізі мына бала дұрыс айтып жатыр. Мына жерде қатты субтитрі дұрыс емес кетті. Ширин хал кунти тахлимин. Тахлимин деген армандап кету. Анта тахлиму, сен армандап жатырсың. Хал кунти тахлумин. Қайталаймыз. Хал кунти тахлумин. Көрінбей жатыр ма, аяулым? Орындығын тағы да алға қарай жылжытсаңыздар болады. Аяулым. Кунти деген қалай жазады? Кунти деген мағынада, болу деген мағынада. Тыдан кейін мен жазамын ғой, яны жазамын. Да, кунти. Молодец. Жоқ, кунти деген жоқ қой. Кунти. Кун деген бол. Кунта сен болдың. Кунту мен болдым. Тахлумин армандады. Армандап жатырсың ба деген мағынада. Тахлумин. Хал кунти тахлумин. هل انتهيتن كتابة هل انتهيتن كتابة كتابة يتجازو جازو ده يقتدن لا اكتبنا هل كنت تحلمين؟ أحب أن أطير مثل العصا. أحب كذا. شيرين هل كنت تحلمين؟ أحب أن أطير. أحب أن أطير. أن أطير. أن أطير. أن أطير. مثل العصافير. مثل العصافير. عصافير. عصافير. أحب жақсы көремін. أن أطير. أن أطير. ұшқанды, тойрун деген құс негізі. Тора ятиру ұшу жазып қойыңыздар. Етістік. Тора ятиру ұшу. Торғай деген сөзге ұқсайды. Торғай деген сөзге ұқсайды. Бұл жаңа болды ғой, тойр ұшатын деген мағына береді. Ән деген қандай сөз еді? Ән ол ұшқанды. I like to fly. Бұл жердегі ағылшын тілінде to мен сәйкес келеді. Тоуир деген ол құс па? Жоқ. Ұшуды.
ұшуды. Атыра жазып қойыңыздар. Атыра харакаттарын қойыңыздар. Ра. Ан атыра мисл деген сияқты. Орысша как. Мисл сияқты. Мәселен деген бар, например. Мисл бізде қазақ тілінде жоқ ондай сөз. Мәселен бар, мисл, иә. Асофир торғайлар бұл жерде көпше түрде келіп тұр. Мисл. Асофир торғайлар. Торғайлар сияқты ұшқанды жақсы көремін. Аудармасы. أن أطير مثل العصافير. هل كنت تحلمين؟ أحب أن أطير مثل العصافير. أحب أن أطير مثل العصافير. قيتلايمыз. أحب أن أطير. تغدا أحب أن أطير مثل العصافير. تغدا مثل العصافير. Енді біріктіреміз. أحب أن أطير مثل العصافير. أحب أن أطير مثل العصافير. يقول أبي إن هذا الرجل الطائر. يقول деген не еді? Айт. Қол деген айт деген сөз, е? Ал енді бұл жерде қазір. Кішкене көп болып кетті. Яқулу ол жыл настоящее время осы шақ менің әкем айтады дейді. Яғни дословно аударатын шақ айтып жатыр, е? Әби менің әкем анна хазар ражул тоир. Анна деген шынында да, расында да бұл адам ұшқыш дейді. Яқулу әби анна хазар ражулу тоир. Менің әкем айтады, бұл кісінің ұшқыш екеніне аударды ғой. Қайталаймыз ба? Жазып алдыңыздар ма? Яқулу әби. Наоборот, сіздер кішкене көріп, демалып отырам дедіңіздер одан сайын. Осы екі сөйлем жетеді. Слишком нетпей қояды, сосын ары қарай көріп, просто қайталаймыз, дұрыс. Осы екі сөйлемді жаттаңыздар, жақсылап, бірнеше рет қайталап. Құлақтарыңызды үйретіп, тыңдайсыздар ары қарай. Яқулу әби. يقول أبي أن هذا الرجل طائر. біріктіріңіздер, өздеріңіз айтыңыздар. يقول أبي أن هذا الرجل طائر. تغدا يقول أبي أن هذا الرجل طائر. Öneris? Qaytalaymiz? يقول أبي أن هذا الرجل طائر. الناس يقول أبي أن هذا الرجل طائر. ya? Менің әкем айтып жатыр, бұл жерде ол айтып жатыр, я? Яқулу әби, менің әкем, әнна шынында да бұл адам ұшқыш. Тоир, да. Но емес, но-да точка ғой қыздар, ол жерде хамза тұр ғой. Хамзу қата деген хамза. Тоир, хамзаның астына, иді өздеріңіз, харакатты өздеріңіз қойып аласыздар. حاول أن يطير بجناحين من ريش وشمس. كان يحب أن يطير مثل ما أنت الآن. ما الذي يحدث؟ عرفت، أنت المارد. ستقول شباك لباك. المارد بين يديك. لا يا عزيزتي، أنا لست المارد العفريت،
الذي يظهر في الحكايات الخرافية. أنا حقيقة، أنا عباس بن فرناس، رائد الطيران، مخترع وأديب عربي، قضيت حياتي في الأندلس. مخترع؟ وماذا اخترعت غير أجنحة الشمع هذه؟ أشياء كثيرة، لكن أهمها آلة تشبه الساعة، سميت الميقات، لنعرف من خلالها الوقت. مثل هذه الساعة الرقمية؟ لا، بالتأكيد ليس مثلها. لقد تطورت صناعة الساعات عبر الزمن بفضل المخترعين. إذا رغبتم بمعرفة ذلك، أصحبكم معي في رحلة عبر الزمن. هذا رائع! ما أجمل هذا المنظر! أين نحن الآن؟ هذا المكان أحد عجائب الدنيا السبع. هل عرفتماه؟ المصيبة أننا لا نعرف ولا عجيبة. نحن في أرض بابل، وهذه هي الجنائن المعلقة. بابل؟ جئت بكما إلى هنا لتشاهدا هذا الرجل وليس الحديقة. إنه يكتب أعدادا. إنه يقسم الساعة إلى 60 دقيقة. وهل كانوا يعرفون الساعة؟ كانوا يحاولون معرفة الوقت والزمن عن طريق الشمس والنجوم، فطول اليوم يتوقف على المدة التي تستغرقها الشمس لتعود إلى موقعها في السماء مرة ثانية. لماذا هبطنا هنا؟ لقد تعبت، لنسترح قليلا قبل أن يذوب هذا الشمع. انظروا إلى ظلال أجسامنا، إنها جميلة وطويلة. تذكرني هذه الظلال بأقدم ساعة عرفها الإنسان. انظروا إلى ظل العود الذي يسقط على الأرقام، إنه يشبه حركة عقرب الساعات لديكم. لقد عرف الإنسان الأول الزمن عن طريق قياس زاوية الظل التي تحدثها الشمس. Бар ғой мультик анда не? وماذا؟ Как ғылыми түрдегі мультик сондай. كانوا يسمونها مزولة. Тыңдаңыздар, бұл жердегі мақсат сіздер құлақтарыңызды үйрету кішкене болсын. عرفت المزولة في بابل في القرن الثالث قبل الميلاد. فقد وضع الكاهن والأديب البابلي بيروسس أول تصميم للمزولة. مزولتي عبارة عن نصف كرة. احذري ماذا جلبت من السوق дейді. Жалаба деген алып келу. Жалаба. ده جلبت لك من السوق. Мына жерде жалапту деген да қыздар. Ал мына жерде субтитрда жалаба дей салған. Сондықтан мына субтитрға қарап кейде дұрыс деп осы күйінде жаттамаңыздар, бірнеше рет тыңдаңыздар. Вот егер осылай субтитр болса, мысалы қараңыздар, мынау өзінің арнайы өздері қойған субтитр, мынау in English. Көрдіңіздер ма? Ал мынау уже автоматты түрде YouTube-тың беріп отқан субтитрі бізге. Жалаба емес қыздар, жалаба деген ол әкелді деген. Ал мен әкелді жалабы ту болады. Өйткені ана қызым кішкене қателеспеп тұрамын. احذري ماذا جلبت لك. Қараңыздар, жалабы ту деді ғой. Дұрыс па? Ана жерде не деп тұр? Жалаба деп тұр, негізі жалаба. ماذا جلبت لك من السوق. Давайте жалабаны тоже жазып қойсаңыздар. Әкелу. Осымен, осы жетістікпен аяқтайық. Жалаба. Мен әкелдім, жалаб. Біртүрлі естілді. Мен вообще мән берген жоқпын ол сөзге. Пока аяулым күлмейінше. Аяулым күлгеннен кейін барып мен түсіндім ол. Аяулым. Зато естеріңізде қалады. Ешқашан айтарасы сөзді. Әкелу деген ба? Әкелу. Әкелу деген қалай айтады? Салат тұрып
мысалы. Бардак, оларда бардак, как обычный сөз, а бізде бардак. Стакан. Сияқты енді ашып. Жарайды, маза жилабту лак мин ас-сук. Тез айтып жүрсеңдер, ничего не знаю. Я вообще не думала, Оны бөлек сұрамаңыз. жарайды, сұрамаймын бұл сөзді. Просто біліңіздер, окей? Қалай ұтамыз? Угадай деген сөзді берші. Ихзиру, ихзири. Ихзири. Ең бірінші француз ба? Хазара. Guess.